Different sections condemned at the gun attack by unknown miscreants at the residence of Imagi Meira Convenor, Thauchom Sujata, who questioned who is Sakangdaba during a protest held at St. Jamai Thauchom Lekai oil pump. Convenor Thauchom Sujata said the present government would not provide protection to those who are indulging in crimes, adding that the government cannot quash an FIR if once registered. Stating yesterday's incident as unfortunate, Sujata said proper dialogue should have been held instead of carrying out gun attack in crowded residential areas. She claimed that the act of establishing a mafia comprising armed young people who are unable to control their thoughts and behaviors must be stopped at once. Speaking exclusively to SKTV News, she said she will once again question who is Sakangdaba taking part in the protest. Imagi Meira coordinator Pukhrambam Ranibala lamented that tomorrow's generation will go nowhere if the mothers keep on shedding tears. Masisu hagisne ahandu ki maran karinoba masai ki right amagi both hada basatpada goli nomaina palaga admaina thon ba habase thon bigano haiba pose kari akai bano banga sisu dum hangisne ba sakang da puthokpiyo haiba pose akoi ke dum khola oigani narang kaisu leitraba angang ani duna bai tonga laga admaina kapam basenga si huji pau da moi kemta puthokpa ngamdre ba masis maina sum tho leragadi hena sarkar da asau base oirakani masi thuna control to hobase darkar ni haiba pose ngasisu imagi Meira ki side aduga Miba imam yaram sigi marak dagi hari sini mirak das maina nomai kaman laga dab tauraga thingani haibagi muhutta akoi ki pali ba sarkar sina huji orai ba mi sing do phakat piraga noi ya pa makarino hangbe ba moi ki mathau ni madu ki sakhang da ba ba se athuna khangdok ba ba se moi ki mathau ni ba se ngasi su ai sinen fortes pham ba se da su haijeri Persa mayam ki thamu itu maga sagal lei phong tok pri songam ngam da ba khangau dina to pa thabak se de koi se khang ngam magi pangan ni wang mala le ba prithvi da mamar de masakar mala gi ba prithvi da mamar de masa leite mapar de masa su leite moi bu karai de kari wat ki de kari de soi ki de na sen ri ba ahing tum dang gai sa dang gai to ga thabak mayam am hon thunto maga moi ki da mak tren na sat laga ngasi moi ki da mak da pamom tingi ba moi ki da mak da mairong yari ba ai khoi ron jal laga sa bai ba sa nga na ba huk to roi masi matang di isa singda mama moi na request toge noi du khunlo long su loi na ge Manipur kan nei thola ga gi da muk no kholai su pai da ba kadi ko mam tu khang da ba hai da ba i party kan da ba ya de na sali ba mama sing da onjal ga sa ba sa tok pi roi sa ja moi amuk tang ni wa khan mun khal ga thabak tau mama na mit gi pi ta gi ba hai ba to adu masa sing na kadung da mai pa ko poroi ba sa masi matang su mai da dai tam cha